ndĩrakũnyitoge nĩ kĩbindi-inĩ gĩkĩ gitũ atĩ ithaa rĩa Kagure. Ithaa rĩa Kagure ũmũthĩ ndĩ kũndũ very interior, but tuko na friend yangu hapa anaitwa, hata uhitaji kuambiwa atakwambia hayo yote. This is a story of to encourage. It's a story of coming back. Yeah. It's a story of talking and helping people understand more about who we are. Yani, ithaa na Kagure nĩheaga mũndũ opportunity ya kwaria, kuyaria na tukaranĩria. So niko hapa sasa. Huko najua Kagure kunaitwa Wariruta. Naigua gwetagwo Wariruta. Iko Karatina. Yes. In Nyeri County. This is Mathira. Mathira. Yes. Kabisa. Na nĩ Mathira nĩ kwenda makao marĩa athomu. Metagwo Mathira ma gĩthomo. No metagwo. No metagwo nginya ũmũthĩ. Na gũkũ nĩkuo kwa Rigiji. Gũkũ nĩkuo kwa Rigiji. Kwanza hiyo ndio bonga pale. Gũkũ ndiko kwa Rigiji. Gũkũ nĩ kwa Rigiji. Na wewe Rigiji? Huyu mtu wako. Karada na mimi Rigiji. Mimi mtu wa yours. Mtu wa Rigiji. Na friend yangu pia huko anaitwa Wamombi. Kwa Wamombi ndio niko. So ndio akaigua gũkũ nĩ kwa andũ anene. Nĩ kwa marĩtwa manene. Nĩ kwa andũ bigi. So turenda kuheana rugano rwa Mweposi. Rugano rwa ku encourage. Rugano rwa kuonania kuria aumĩte, kuria akinyĩte na kĩrĩa kĩratũma auge atĩ he has come back. Yes. Na come back yake ri, it may not be what you think. Come back yake imetoka ndani. He knows he has come back. Exactly. Right? So we are also happy and appreciating the fact that onake nĩoĩ nĩarũgamĩte and watch the pace. Tondũ Ngai niwe mũrathimani kabisa. So, karibu sana Mr. Mweposi. Asante. O rĩngĩ nĩndakũnyita ũgeni twĩroreri nĩ tabarĩra ĩno yakwa ĩtagwo ya Kagure ithaa. Yani masaa ya Kagure. Ithaa rĩa Kagure ni program to interviewaga na tukarehe ageni magoka magatwĩra maũndũ magatutara maũndũ tukaria tukarĩrĩria na tukaranĩria. Na muthenya wa mũthĩ ndĩna mũgeni wa gĩtĩo ucio wona mũndũ ndorete akũrĩte in terms of the industry na ngakena mũno gũcera kwao. Atwĩra gũkũ gwĩtagwo Wariruta. Iguo. Na gũkũ nĩ kwa Rigiji. Nĩ kwa Rigiji. So ndarenda gũtwĩra maũndũ maingĩ. Arenda ku encourage mũndũ ũrĩa ũrĩ thĩ. Akĩmwĩra atĩ mũndũ nĩ agũaga na nĩ okagĩra. Tondũ we nĩ arafeel nĩ okĩrĩte. Na nĩma mũndũ ambaga gũkĩra kuma kũrĩ ngoro. So nĩ tũkũmenya life story yake, ũrĩ kũrĩa ambĩrĩirie, ũrĩa yani nginya rĩu harĩa rĩu akinyĩte. Aha. So karibu sana. Asante. Nĩ tabarĩra ĩno ya ithaa rĩa Kagure. Ithaa rĩa Kagure. Ithaa rĩa Kagure. So utarĩria andũ umere we nĩ gũkũ wambĩrĩirie atĩ gũkũ nĩkũ all that. Thengi mũno Kagure. Na rĩu kwanja wamba kũndisha hanini. Tondũ wamba kuga mũndũ wahe marĩtwa manene mũno. Ndamba kwĩrwo ndarigwo Kagure ũraria kuhusu nani? Na nderora I'm so humbled. Nima ni Mr. Mweposi. Macio nĩmo marĩtwa makwa ma act. Yes. No kũrĩa TV nĩ ndakĩũĩkaine mũno ta marĩtwa makwa pio ni Ben Mwangi. Gĩtagwo gĩthii wa Mwangi. Ta rĩu gũkũ gĩcagi Wariruta rĩ. Rĩu mũndũ amenyekaga na marĩtwa makwao. Nĩ maguka we. Rĩu guka rĩ etagwo gĩthii. Rĩrĩa ndarĩ radio-inĩ rĩ, tondũ harĩ andũ aingĩ mũno matoĩ ndarĩ radio-inĩ, ndetaga Ben Mwangi. What? Nini ndakoragwo kũrĩa Citizen Radio, nĩkuo ndatangathaga news, kĩpindi gĩtagwo Citizen Express, no nĩ ũyũ. Na ũcio mũgambo, yani mũgambo nĩ wa mĩtambo. Niĩ nyendagia he andũ aingĩ matoĩ atĩrĩrĩ, Ben Mwangi kana Mr. Mweposi rĩ.
to ko act ya actaga then mwangi teta na githungu a voice talent for radio stations and TV icio we radio promos maundu mo data gata ona hado meciria managua maduta Equity Bank you're listening caring partner muktasari habari macio mathauti ma muthemba ucio maya maritu modern in fact ana nigega njuke taidi how ni hodabiri it's a talent, it is a talent and it is also a gifting na oria ndiraikariye guku gicagire mundu ikara gicagi ni akoragwo ari mundu urenda gwe no ta hingo ya corona ndu ni maikarire micii muno ndu ndiraambia guthoma maundu maingi muno nginya Bible haroka handu ndirathomire haranjira atiriri your prosperity will come out of your giftings and talents. Wow. Yes. Adirona kogo nyumbeto de compacted wega ati ni ndire muthini. Yani ni kuga atiriri Ngai ombaga mundu ena amuhete kila kitu. Na tondu na ni kuga atiriri nginya we mutwiroreri wina talent yaku we mutwiroreri. If you take a deeper look into yourself exactly wirore na wiyite kamucemani ri urie niki giki Ngai yahete ri kama kana ukuyona tondu hari andu tondu ate kagure hari andu thiaga gweka kaundu andu magakenio niko ndire waga guthii hori andu makambia kuga hari ko kagure uma undu ni ungiagira hau ni mundu ambagiria kumenya talent yake ukamenya this is where I'm gifted na kuri maundu ingika ko ni ndoka uko gicagi ni menyete maundu ma muthemba ucio. That is nice. Riu tatwambiriria atiriri Mweposi ni aciarirwo ku ga story kau andu ri nigetha nigetha andu makitambuki wetambu riu tukumenye ni ndaciarirwo haha tumutumu nona kiri makire na muno ri ko ni tumutumu tondu mami akihikio ni my father mari karire guku gicagi-ini ri nigo ya I'm the first born riu the first born ri mami ri twaikarire nake guku mwaka umwe kindu na nuthu my father akirutaga wira Nairobi my father akiruta wira Nairobi ri ni gwagukire undu riu ni agithii ni agiseto hanini koguo tugithie Nairobi family yothe riu ni na mami tutikire ni na mami riu tutikire na my father twagithie Nairobi tugithie okundu wetagwo Kariubangi my father alitaana Kariubangi na guku Kariubangi itagwo atia ni no tondu ti south ni guku na manyumba manene muno ma ngoroba guku kungi riu magithie kure my father alitaana thirikari he was working with the government press my father was a proofreader na gwici hau ni wenjete tu maundu twake twingi ngimeti kiumaga mutu-ini mago mutu-ini na he was a proofreader even with VOK kogo ndina ka history ka media from my father riu ni wetagwo KBC documented ati handu haraihu riu twathie kuo ri my grandfather ri nake akoragwo kundu gwitagwo Kahawa Barracks kuria kwa jeshi kwa mbiraru na ni akiri na tubiashara kuo kabiashara kari kuo just by default ugure my father ariri fure ni aguthie ati gucerera ithe ore mundu aceragira ithe nigetha agiuke akione mutumia yake na kimwana giki giake riu ni riu athiri my grandfather nake ni ari mundu wa shughuli nyingi muno ni akoretwo retire kuria kwa jeshi no ni ari biashara ciake na guku na Ikuru riu akira my father rungamire haha otore ungikira mwana waku rungamire haha ni ndiroka utindikage my grandfather athire akiumurira githii biu akambia muturire ungi ngatigira my father biashara rifia my father ndagithira no ucoka wira no utika biashara isa ugu ndugo my father arizainire wira riu atuika mu biashara Kahawa Barracks indi ndawita mami nigetha riu agiuke nake akirungamire biashara ino makirute wira uhoro ni ndiganire kambi so I found myself in a cosmopolitan kind of a situation andu ni majoregia hii Kiswahili yako mwalimu wa lugha imtoka wapi mimi nikiwa pale Barracks nilikutana na Wakanda nikakutana na Waluo Waturkana Wakale hao wote sasa riri tuyikoro kuni Githweri nikira igwa ndigi na riri sina adhari ya lugha ya mama hauna ati ra yo sina nitondo ya riri yako ilikuwa mix yangu ilikuwa ni mix alafu kuna kitu moja wakati ambapo nakuwa ni dede te guthikiriria radio muno
igathikĩrĩria radio iga ya VOK ndikamwana kanini rĩu nĩ ndendete andũ kũigua arĩa akina Leonard Mambo Mbotela Hamisi Temu magĩthoma news hao watu andũ mũthemba ũcio koguo na Sheng hiyo gĩũka rĩ tondũ ndĩrenda gũtuĩka mtangazaji ni sikuingia kwa Sheng na italuga bunifu dastikire harĩ gĩthweri kĩrĩa kĩagĩrĩire lugha sanifu ya Kiswahili mũndũ nĩwe wĩheaga identity. You give yourself an identity depending on what is your vision, what are you focusing on. Otore kana koragio, who do you want to be? Okay, wewe unataka uga, I want to be a doctor, I want to be a nataka kuwa mtangazaji tangu nikiwa mtoto, and that is how it started. Na naona majority ya ile tuga ati ngenda gutuika kina na twendaga hapo gukorwo atiriri tigo twatuika tondu ici ni maundu maya twaiguaga wacoka ugakora mundu ni very different ati mundu ucio na uria augaga ri ona witukuhaniriirie ni ndauga ngenda gutuika ndagitari na ndoka ri ndatuikire accountant riu na ndokire riu ni ndiku riu guthiaga. And let me tell you, like we've said, talent ile thĩinĩ wa mũndũ. Ona korwo kũu kũngĩ kwari na mbeca rĩ, ndiye ndatuĩka comfortable tore ndatuĩkire. Exactly. Tondu nĩ ũndũ waumaga thĩinĩ wa ngoro yaku. Na ũkaigua ina passion. Mũgĩtigwo Kahawa Barracks. Exactly. Rĩu ndĩ Kahawa Barracks rĩ. Nĩndagĩthomeirio kuo tondu Kahawa Barracks wakĩrĩ cukuru ciakĩrĩ hakuhĩ ngĩthomera primary kuo. Yes. Ngĩkĩrĩkia primary. Ngai agĩkĩndeithia ngĩkĩhĩtũka. Ndahĩtũka ngĩthiĩ kũndũ gwĩtagwo mũrimo ũyũ handũ wetagwo Thaya. Ngĩthiĩ cukuru wetagwo Karima Boys High School. Na nĩ rĩtwa rĩnene. Ndĩ alumni wa Karima Boys High School. Kũu ndagĩthire mĩaka ĩna ngĩkĩrĩkia. Ndarĩkia rĩ, my father nĩ agĩtuĩka mwendia wa nyama mũno. Na nĩ bucĩrĩ gũkũ na kũrĩa. Harĩa atigĩrĩirwo nĩ bucĩrĩ atigirwo business. Arĩ rĩrĩ, yarĩ ogatuka kanini. My father nari ari sharp muno na maundu ma biashara kĩambia gatukana bushiri rĩu my mother agĩkorwo na duka my father nake nĩ mwendia wa nyama kũndũ agĩra nginya nyama na gũkũ endo rĩu ti nyama ng'ombe akagĩra ng'ombe na mbogi agoka akenderia andũ na hau andũ etagwo station hau kwĩna Kahawa West ikauma ikahũrwo nginya Limuru nginya kũ rĩu endagia ng'ombe na nĩakwendia nyama rĩu mũndũ magĩũkire tukabe long story short ndarĩkia secondary rĩ my father athurire atene ati ona no menya higo ndikira university ndio na bushiri na ni kwari na connection gokaga atiriri wanasoma na wapati kazi my father was so hesitant kudwara college kana kundu kuriko tondu ona gari at the end of the day githe to mbeca urenda tutikie nyama utiramakania mbeca ni gutire mbeca njeru na njiru na nĩ mission njoru muno maona mwana ena talent na nĩrenda gũthoma na maũndũ ma reke athome tondu amenya horo wa rũcio tondu na biacara icio nĩciokire kĩgwa na igithira ciothe na nĩ kĩrĩa kĩngĩ agĩtigirwo rĩ nĩ kĩrĩa kĩrĩ thĩinĩ wakwa kĩndũ gĩta grab mũgũnda ta no grab kĩrĩa kĩna gũkũ no kĩrĩa kĩha meciria-inĩ you cannot grab it tari talent yaku Kagure rĩ tondu we nĩ ũkĩrĩkaine Kenya ng'imari and even outside Kenya rĩ ndũngĩ grab nĩ mũndũ gũtirĩ mũndũ ũngĩ no tũindo tũrĩa tũhawe no tũ grab. It is true. Rĩu nĩ ndagĩthomire na ndakĩrĩkia ngĩikara nyama-inĩ mũno ũnyendagia nyama ona we mũroreri agĩkorwo rĩ katũmĩaka tũtwana ite ndanakwenderia nyama handũ kwagĩa na maĩtia angĩ nyona nginya mbunge ndanamenderia nyama tondu nĩ gwokire kĩndũ gĩtagwo pay as you eat so you have to buy meat and something you go and cook kwa nginya na kamuka hau kwa nĩ maana magĩũka mũno especially Kenyatta University rĩu ũkĩrĩkia ũhoro wa nĩguo kahinda ngĩona hapana ndĩrona andũ magĩũka gũkũ university andũ amwe twathomaga nao na makarĩkia magathiĩ na nĩ ndari na passion ũguo agĩte ũhoro wa passion kazi yangu mimi ni kwa media si nyama hii naambiwa na hii nyama iko na wenyewe hii ni my father wacha akae naye kila kitu imegawa nikuo kirugo nginya ngĩhikania audio bushiri-inĩ ni na mũtumia wakwa nilimkatia kwanza nikimuzia nyama Kahawa Barracks okete kuvisit rĩrĩ okete kuvisit sister yake wikete kambĩ-inĩ kũu kwa jeshi tondu akĩrĩ na bushiri Kenyatta University na Kahawa Barracks nĩ ndiĩ ũkiona kairĩtu gagĩũka na gagĩkenderia nyama na no amenya andũ ũrĩa makoragwo marĩ attached na kũndũ kwao gagĩkoria kaumĩte kũ akanjĩra kaumĩte haha Ndũrutũ haha Kĩganjo na niĩ ndikĩra haha Arigĩta ngagĩkĩona kairĩtu ka mũciĩ tũgakĩarangia
na no akimenya riu wa buce riu ikoragwo riu we ungioka ri itako ndi no gutemere nginya ihindi-ini na nene gukira uri ungi raite magari ndakautagira nginya nyama yetagwo fillet tondu ndakenda tondu kaikara na sister yake gutire mundu ungi ungiatumire nyama tondu no gukarera nyama njega makariganirwo atiriri nyama ni roka ina kaundu ino ni mohoro tuka the long story short na ni twakigera na mutumia twakiendana ni mapenzi na kuanga tu namna hiyo sisi hao ni twakinyitana twanyitana ri mundu rumene na baya gwiciria iri future yako ri tonda ya mutumia ha ntukugwiciria na ntukugwiciria niki ndina kio tangible ngiona hapa na hana nginya twiciria riu hindi no riu maitu yua mother no araruta wira no mararuta wira my father makiruta mawira ni ngira kairitu gaka atiriri gaka gakwa ndahikia etagwa boy ni ukahikirie riu ni tu heme hango Dekinya 10 verse 10 daktaga na ndu metagwo traveling theater ode bucere-ini na higio ndakoragwo na lecturer kunda takana he mwarimu umwe lecturer umwe wetagwo Ezekiel Alembi the late yani andikete mabuku maingi muno ma ciana. He was a good friend of mine Gemira listen na higio ndahonoka ni ona tondu raigua andu makiuga higio ndi muhonoku wi nginya kuhujia hujitie atia mwathani akwa nitwakiaria nake Gemira atiriri I want to go to wahujagia na kanitha uriku kana yani igo ginya na ndiraiga ginya mirigo ya kanitha gaitu gwakwa to ndakombolete nja ya kambi yetagwo Happy Church na hetikwete na riu ikiri kwikiri na Ikuru. I was in Happy Church ndauma to kanitha tu twa mutaratara tondu ni guku mucie ni PCA no kuria kambi kwa jeshi to no kundo ikara ri utikire PCA kuko ari either you are ACK kana you are a Muslim kana only Seventh Day Adventist because it is a government institution. Na government institution kwa na maundu macio matatu. Ndio akabiri ni kwambiririe this Pentecostal movement. Na ni ndete Pentecostal movement wa ukora yako ni heri. Kanitha kana ndagire na kweta kwa Happy Church. Riu hau niho nigo na twake na mutumia ni ko twagithiaga. Ko ni ndakihikania. Na nidagiteithio ni mundu wetagwo Ezekiel Alembi ngimira ni tondu ni ndi wa kanithari ni gwenda ku act movies na drama tondu ndamenyaga I was a drama kuma the primary. In fact when I was at Karema Boys High School I was the best actor regional in 1988 when I got a drama club Korea. That's a very long story nigandika yuku riu nidakiuma ni ndagioka guko kambi kambi ni twakiuga riu reke tukiume no ni guteithio ni mundu witagwo Ezekiel Alembi Ngai amuhurukie horo so that we can go somewhere. Gimera ni no nyende ku act na no nyende guthi an institution where I can act but propagating the gospel of Christ. Wow. Akijira atiriri kuri handu oi igithie na no nyoneka mweneni witagwo Youth with the Mission Mombasa. It is a missionary organization. And there you have to go there for 6 months. Weka kidogo tago discipleship training school for 6 months. Yes. And if you want to staff with them, then you can staff with them. But on voluntary basis. Kuko no ginya wewe the support. Gemera amki niko goal na hiyo. Gemera dirathi ndi nyiki gugire mutumia wakwa. Yeye mutumia wakwa o Mombasa. Twathi Mombasa. Dauma ku after 6 years. Geka DTS yo discipleship training school. Tukirikia. To staff after 3-4 years. Giwa no goigira media ne dageretie guthii institution icio cia Youth the Mission no tondu implications cia besha giremo no hani ona kamwe ne ona kakamwe ngena tuvesha tunini ngigira Mombasa Polytechnic which is now TUM how no dekire mass communication TV and radio production so I did my mass communication there TV and radio production deka na diarekirie tondu deka ginya dina famu ngenda we ne twagya kana my son yetagwo Ian Mwangi riu besha ni cia kundera riu ni cia na besa. In fact took exam dekire exam papers yothe ndatigire paper igiri na ndeka ya photography na TV production koguo riu ona ndigetie cio igiri ri hamwe na twarete vigi tukirete tigwika exam riu mukihana ta mutathomire tukihana ta tutathomire nginya riu umuthi I call him I'm still technically I'm still a student at Mombasa Poly, which is now TUM, Technical University of Mombasa. Ora thikiriria hau uguo.
ogenda njoke kuongariki ri nabio morio ne pesa sigana you can do that. So technically I'm still a student there. Now you go and direct connection na station yeta go Baraka FM. It is a regional radio station there. In Mombasa. Ni dathia ku tondu ndi mwaria ri ndamenya ni tuna journalist ku na ni ndagithia ku makahira wa voicing. Yes. Ewe gukwira gohoro wa voicing I do voicing. Ndagithia ka promotion hau ni ndambiririe ogwo. Maka internship. Ona itari na kire. Itari na maratathi. You give me internship. Became a reporter in Matuga. Became wototo newsroom nini. Ndio kuo ogwo njira agithe bake. No waigwa mundu aturaga ethaga. Round icio ciothe arathire. Riu no arathia agikuhagiriria hari arenda. Koguo talent wenda ikifuruta mtu kwa. Na huwa inatambulika. Yes. Ukianza kufanya kitu kuna watu wanaonanga hata kama ni pale pembeni na wanasema huyu jamaa kiingia hapa kunaweza fanyika hivi. Kwa hivyo chochote ambacho unafanya na ni kizuri endelea kukifanya. Hata kama hakuna mtu anakuja anakuambia asante ama anakuambia congratulations na kupigia makofi. One day one time itakumbukwa. Ukweli. Na hivyo ndio niliendelea. Hapo katika hizo harakati banake tulikuwa katika chumba kimoja kuna pale chini kuna marketing department ya Radio Citizen. Huko juu ni Baraka FM, huko ndio studio iko. Lakini katika pita zetu sisi watangazaji na sisi wanahabari, kwa hivyo nakutana na hawa chini nini. Kwa hivyo naweza nikapitia hapo. Because iko hapo ground floor. Tunazungumza tunapiga story kiasi. Mnajuana. Katika hizo harakati nikakutana na producer mmoja. Na mimi nilikuwa napenda sana kurudi Nairobi. Kwanza joto la Mombasa mimi kidogo lilikuwa linanieza. Usiona mimi napenda maeneo tulivu. Nimezoea maeneo tulivu. Kwa hivyo kule nilikuwa na changamoto ya nini? Nilikuwa na changamoto ya lugari muige. Niguo. Na and especially kama umetoka huko. Sasa kwenda hiyo inakuwa inakusumbua kiasi. Unajua mtu ni mazoea inakuanga iko na adhari zake. Sasa mimi pale naenda tu katika pita zangu napatana na producer mmoja pale. Namkumbuka sana alikuwa anaitwa Simaloi. Mwanadada mzuri sana. Sijui ako wapi siku hizi. Simaloi kama unanipata wewe nakupigia salute na kuvulia kofia. Sasa mimi nikamwambia ningependa sana mimi kwenda Nairobi. Mimi ndio nafanya voicing hapa, nafanya hivi. Yeye akaniambia siku ile utakuja Nairobi nipigie simu. Baada ya kuja Nairobi kikimhore thimu na kihe opportunity ya kukaa voice test. Mauduma yanaogineweke voice test. Hakuna kazi rahisi. Hakuna. Lazima upite. Hiyo ndio interview. Hiyo ndio interview. Ni kama sasa kwetu katika mambo ya uigizaji tunasema audition. Sio ndio interview. It is true. Nikapitia pale. Nimeacha familia yangu Mombasa lakini nilikuwa nimekuja shughuli 2-3. Gikimwariria kijira atiriri. Akanieleza njoo voice test. Nikafanya voice test. Walikuwa na wengine pale kwenye studio ya kina nani watangazaji wengi tu. Akaniambia baada tu ya voice test akaniambia unaweza taka kuanza kazi lini? Wewe ni uli hau. Impatikana. Unaweza taka kuja kusign contract lini? Imepita. Kaambia maigwa morolita wa modigi. Nyame digi kabisa. Gemera hata next week niko sawa Tuesday because ndio na ni kweli si kweli. Mara hiyo. How no that be. I was contracted as a voiceover talent for Radio Citizen. Na in that process geta family yako geseto. It took me like 2 months geseto geta family. When my family came, they get ya beriria no red rally toku. Ndi. Wetu alisema ni na producer. What I did. Taidia no dikiniona kwa kidogo haria. No ndi ya ni girate ugu muno to ni higo yako. Yari around season 3. Ndi wamea photocopy maratathi make ma script ri. Na nira photocopy mako the Radio Citizen todo. I'm a voice talent. No do advertisement and all these kind of issues. Kwa drama tera photocopy na nini wega photocopy kana agorare le employer ni umwe. Employer ni umwe tukire Citizen. Riu ni ku dakimurire gimurire watahidi hai gimura atiri hai ni otabe discussion. By the way moya man actor. Na nigabe ko act tene muno kumode mwana munini. Ugimura atiri na ria kagya chance ri to nonya da ko act ri ukahega chance. Na tukirikania uguo kugiritwana nago uguo tu kawaida ngai kaija kaida kanene after riu amwira amwira
Ndari nigetha nyigire ta idi hai hingo ona ni njambiriirie nginya kuruta wira ungi tondu radio Citizen ukoro media services ile ukoro every radio has got a head wa radio station ya Citizen aitagwo Waweru Mburu. Hujambo msikilizaji? Yes. Na karibu katika yaliyotendeka. Unakumbuka hiyo sauti? He is my boss. In fact hata sauti zingine wasichana wezi matingeruta kabisa. Ukisikia hivyo mgambo sio kama unasikia Waweru Mburu was my boss. Akijira atiriri tunaanza kipindi inaitwa Citizen Express. Tuko na continuity announcers watu kama kina Maloba, Jumbe Zina Veli na Igoma Itomashi, Hassan Mwana Wali, Kauleni. Makubwa majina. Sasa mimi nikaambiwa wewe kwa sababu hii kipindi inatakana mtu wa kusoma news every hour. Wewe ndio utakuwa mtu wa news. Sauti yako nimesikiza, wewe unaingia news department. Gigira news. Na kipindi hiki abiriria. Tutia kabiri yogo. Ni mwabiriria. Ode gasa ine nori. Ni kule data utuku. Kwa hivyo Citizen Express ni kipindi ya usiku. Inaingia sisi tunaingia kama mwenye tu akitoka hivi sisi tunaingia saa 6. Saa 7, saa 8, saa 9 na maliza saa 11. Akinatea wakiingia na Inspector Mwala. Mnatoka. Sisi tunatoka. Wewe ni torendeli wa moyo gure. Wa moyo kind of believed in me. Niyo tukumweli dia studio ari dia la yuko na computer news iroka kana itaroka giona dara hero script ni modo wa security giro kesho imetumana ikasemekana kesho usiende todo taidi hayo ado mwawe rushine wewe soma script ya Mr. Mweposi wewe kesho unaenda kufanya Mr. Mweposi so usiende home gari ile inapeleka watu la Karen because wanatia Karen upande gari mwende naye. Deule gero rihaz wewe soma script. Ito ndio karataka ya mani uzue na katai. Huyo niko data kitokira Mr. Mweposi. Ile shari Mr. Mweposi ni modo wa the script akiaguka. It is a Masai name but it is not supposed to sound Mr. Mweposi. Jerago is supposed to sound Mweposi. Isiyo tingizika. It means kitu Mweposi. Na mkikuyu ama unani akakuita Mweposi. Mweposi sasa vile aliandika because it is easier to say Mweposi than Mweposi. So nikaitwa Mr. Mweposi stuck and nikaanza kuact. And of course nikienda hata wamea kufanyia audition. She kind of believed in me. Mimi nikaingia job. Unakaa Masai. Na nakaa Masai pia. By the way naambiwa wangu kwetu huku kuna Masai kiasi. In fact hata akikusport akikuaudition na huko secretary akikuona kuona hivyo ndio niliingia Mr. Mweposi. So kwa ufupi niliingia hivyo lakini si kwa sababu ya kitu, ni kwa sababu ya kujitolea. Nilikuwa mtu ambaye katika lugha niko sawa, sichafui lugha na hiyo Mweposi ilikuwa imewekwa mwalimu wa lugha ya Kiswahili. So one thing I think Wamoyo knew kwa Kiswahili sitamwangusha. Nitaingia pale kama mwalimu wa lugha. And that is what I stuck to until wakati ambapo mambo yakaanza kwenda mrama. Kuna mahali mambo yalianza kwenda mrama.